pitua malisi a matou au gila dei o le a fe se taimi o le tātou programe ia ai mo ia na ta patu li le ta ia ma mi fanga le lofa ma le leo le tātou ma te sili langi ia le fai fo na tātou to e felo i po e manu ai le po e mala ia o luma fo yo no ai le o tua mo te tautua ma antu fa fo ma Samoa le fo vanga o le afiafi ia o pa ia o te tele ma pa po ngata Samoa ia so ia fa tu li pe yo le tale le ma vanga nai pulotu ia I le nei vanga o le afiafi ai o te fia fo e fa ilo antu lo to pa ia mo lo to ma ia o le fo no fo ia sua ma ulolo o poutu to fo yo le manto por kalame sports Talanoa le vanga o le fiafi le fionga ia Aumua mano o to o vaenga center longo a le tato au le Manu Samoa tu sanga futia wanu ia me se fo yo le fionga ia Toleafoa ane te lea Aiolupotea o yo fo yo le prestini o tamatua yo le Manu Samoa ia I ni usila nei Altalo vale mo fo lo fatilo lo va se lo manga ia li ile senga mai lo toni nga pingi malo malo chat ia fa talo va fo ini fa fonga mai foi mai mo mai Samoa ia me se fica to pa masani ta po kalame sports no ia solu te tas fa malo fo ia mo malo li malanga o inga malanga ya ko ke malanga fa kasama ya fa talo fatu Asiata le la vo fai lo fonga ma fonga ta mon I fo ta to po kalame fa felo ile sila mai mo fo ta to tu le tu la fiafi ya fa ta lo fon fa felo to ia malo na ma tiro au le la va malo va se lo nai fa te jele la o te loa te fisiria tupo a mai ia fuanga le weekend na tene walanga le wata to la sia o nga tono le viaso a o le kele o ka meri mai Samoa ai mai sai lan to lo mo tai lungo le NUS TV pe yo tamai tia o nga le NUS mai lan to la ka fisili mai fa mai o to ole o to ole io fa mai ri pa ele la wa to io la lo kani fai o ngai ka mo mi di nga Joko fa lo ngoi ke ni mo ki ngol ni benga o lo mo fa ku kala mo fe ka la ngo fa kwali fa ku ia o to le io anga fisili mai ia ngai ngi o programa fa le NUS fa ku langa la tau mana tu mai o e to tele I fu mo ka le ma ku la mai yo ka le ma ku ka mai ana so fina ngalo ye lo penka enroll ya onga ala le ni beso la onga ya ke penga lo enroll ye le mo sa va ngola ngai ma wa ia mo no maka mga mia ia aku kama ia ka isi malmo o la fa me ia finge fia makana io aku mo na aku mo ya wala ngai pe tau vive la le upo ya pe on bele ka ke mi kai ka ika ya ka ko mo ore mai o mengi o pengi sao ore mai o pengi iri kau sa iri se tau ya ora ko nga mai kusi yo la vai lo pengi pe ngai nei mai o pengi ya ai ha malo na ngo mga fa ilo je o lango to telo ilan to fa mai fc ya na wa ya wala ngala o enti kan ruanga mai lunga le ka ruanga o kipo o lu iyo mo le lo ai fa mo ma sa lai va tu kan ruanga ko mai lunga le ka mikiro mai Samoa le la pe wo ko e fa ngo fi e ngai lo tonu enti le tu lo ngai lo asu ka ko uma ka ko so se me ke mo so e fu me se lo fa o le amor me ki fe ka kala mai sa o mele ka me ki ya ola ofisilia masenia ila mtango de tanto por klam e a mai le weekend sa away sa ninga ya ese mai foi ile makamaka ingo o le tournament malis ya mai le weekend ia maka fo I wala makang fanga solo I el Pacificezy sa le fai solo mona oni ara mai va vai ka ka alo mar ko kele la ko mai ka kele voi mai makingwa kele ka ko pinge mo mai ia le ngata na le se sa mali sine sa fai manga ia kele nga so e ui la le kau ia ko manga ia ko fa longo o kele ia sa ko ngi fa la inga fo ia manga ia ka long ma lo fa ta emer weekend
Manuela weekend Asiata. Yo, am se foi fa fong Samoa. Sa o foi nai ni se foi tulang foi ngaruenga. Ya talonga foi along fa na u le tu fata singa ye le ka le CRPIC. Ah. Ya. Ole ala sa o tu ye le ta o la stola. Ah. Ya mana ye foi ya la kai to foi maka ku ye foi le ka longa ka mai ki le ka longa le check. Ah. Yo. Ya. Kasi voi la nga poka la mesa o ye la stoa na ya ma fa tu foi ni si foi yo tu inga le fa mai lo misela yo o le pe e fa ta va vole mana tu tanga a termine a pipi sin misela ka ko po i fio sa mo fa mo ka usang o ni lim fa pa pe mai sa mo o le lim fa ko mai ya ai la ku nga kar ke ro ka nga kai e fa ku ni pa ni a o le mai o misela va ko ka ku sports tal no ala nga ta u mo se fu o angi fo nga va yo le mai o misela yo nga ko ke ro le pa ko ki ngom tu la ma pe ya ma unga yo le o le vai tinum tu la nga le ya pe fo la tanto mo mau ino fo tu la nga no o le tato tu tele ya so i fo na mai mau fo alum fa i pe tu la nga la na sa o ye le astona ya le la sa o len ka ka wi o le fo i mai lo ya wa ku lo i le fa mo mo fo la sa tu anga mo ke ka ke mo ka pule mo ka ku sa mo ia mo fa ku inga o ka fai kui after Toleafoa mo ni la mo va fongo fo e tato tu o taimine o lo fa malo siers fulu valu anga to fa le matu to mati ia ele tu o lava o fa na witi fo la ina ia mafai ona ye fatanga na matu le consent fo la matu e fai tu fo le lava o le fo i mo no a o la pesi a ko ya lu fo la i lunga le se ka u fo i pe ia ko sa i fo la i lo al kaimingi o leo lo fa nga solo ia le fa ingole tuile o le misena le tatalo lava ia wa ai le ropo la me kupu ka ya mo nga kala ai ke o fa pe mo sa mo ele me fa ingo yo mai ko mo ai va pe o le vanga o mo fa ko misena mo ke mi vele ngo so fa misena mo e mo la vai fa mo nga la to ia lo yo ele mo ta la pe o mo nga fai e nga ka ele ko fai ele o se me foi de fai so e pula oi e pula o la ko mo no se fe kalango ai o la ho fa tuanga fo mai la to lo fa e fa vole o la to e su e la vai lungo system la no lungo to sanga nga kai o le sfulu valu anga i le tolu fa ai le ku ai lava ai fa pela vai manga o e fa tu e o foi la i fa nau i ma sa ia alu mo fa nau na i talavo e lo ta fia e le fa tanga na matu fo le fa tu e pe o se to e fa manatu na wa o le la vai fa nga solo tu po kala ia lo pe fo le mo musu fo ia tanga ia ai ai le fa pe fo e tau ana ai maro ai foi le kure inga mai ngor falo ro ar ko mi se la i va tu ngol tatu ka u na ngore ke sini ko la fo ai ore me ke pui fo ya ya io fa ta ya le un bawel to free promotion i lo ngor tatu ai ore me mari i la falo ngol tu i lua fiong e ka ia mai le am se o ro ngar se lo kuri wala ngol official le weekend e a fia mala fa tole wa uma le ya lua sa uanga e le am se o falo ngol ngang fa pe ngar se fa mo fai ale i lava vi inga le yo o le si o le vi inga fai ko mo fa fo mai o fa sa o le alu le lo ya ka por kui ma ke lo kui wa e fa ko ala ile kui ai ke le fa we alu e se fe o lo kanga wala ka ulanga ngai le tu lo nga mamla malo nga vai vai ya e te rua leo ai ni wharesai ke rua le no koe nesa whaafitai tele i tātou sponsors mana o mia le whaala wiloa me se fo o le mātou whaafitai a te o tau Tassy Market e tu sai fo i o le langolango sua i no le nei o kalame ia solulu te tasi rengata i leo le Pacificezy money transfer whaafitai tele whai malo ma le whai luenga lau fia la fo i no tupe malu pui puia to e vave ia whaatutua ina rei ngata fo i leo le DIGICEL Pacifica top up lau telefoni ia mo ai ngai Samoa ia war kemi ia top up pinga suka la pe ko kia lus fu Samoa ia fa ngai nai la undanga ale Pacific DIGICEL Pacifica ele fa karo ina fo le Sanita hotel ia hotel li songi Samoa mo ai nga fo i lo fia malanga tu Samoa wa finga malolonga ia numero tasi fo i lan to potu e malu me se fo tau maftanga io lan to frenga Samoa Tourism Authority 50 tili ia ile lango so ino tanto programa ta jotu malolonga a foi mai e manto malo fa alongia sa nisio au sa auto va mai le tam sanga ti to fitu le malisi au kilani dei
fia whailoan tu a mai ali tātou malolonga. O na whaatasi mai la ia leo le whaia onga ma le pulenga. O le au malosi a le lau mua o tu mua mai le fio anga o whenga i Samoa. Pea mai a tātou malolonga. Tassy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassy Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tassy Market, your affordable local. E fia le Pacificezy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe ta I lua se lau tala wa sau nia mo le masina a toa Novema. E se fulu whaelonga e se ina I aso toa na I o vai aso te tasi. Awane ngalo download ma whao ngā le Pacificezy app I lau telefoni e whawai. Ma lafo au tupe whamomoni e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taua tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tala to tongi pe a whao ngā ina le Pacificezy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamomoni e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o laupa anga mo tupe whamomoni Samoa.
muri le nei fasi foi foi program sport salon ne vanga le fiafi o le fionga ya Aumua me se foi Toleafoa o le vita mai atu ri ka ko faso male a faia onga ta yuru mo fa onga lango le lo mo tu mo mai fenga e sa fai malanga mai o le sa lua au fa inga foi le au tele ngai tu lango vai ngai nga o kau sa o e me tatu te faso mai ai tatu fufuanga program me mai na tamila mtang na fionga Toleafoa ya ke lo me mai ko kal ngoi len ka ko fa lo ngo ma ko sa no me la uso ya wa o me mo ngi yo la ku ya o ngala kom kala foi o le ka pi Samoa ya o fa vifiang fa ngai oi o ka mi sanga o la se so ngi mo kle yungi o fa mo mo la ngai luma o me lo ku ke mi ngai me fa penga ya le la via la ke le fa lo ngo pe o le li fa le fiku ya sevens on me valanga lo mongu ele sevens luka ko vai ele o pe mai fruits ole ya foi ko langa ole o kapenga ya le vola ke lo la fi foi la ye lu se murianga ya luka ko vai lo qualify foi la ka ko sevens mo olympics i ele tu on me ka ale ma un fa mo ai pena o lisi ko le coin o full lim o pelang ai peang fa ko ka pe me fe ka ngom ka ku ring la ka pi wa lim finga fa lo mutu mo po ila ka la pung lima o le ana va o mana le developing o le kai kofiku wa le o pe o mai tau atu i saunoanga fo e faia onga ma o le te to fitu ala o tele na le lifai ala fe sidi la ne wa o le fo yo lo o sa i fo il to tele o tato tunu e fai o le nau ina ye to e fo il Manu Samoa le mena yai o lo o ye fo le a fo le fa mo fo le o tato tunu ia tele tamai e o fiatu tato Manu Samoa fulima ia peta o ila le o siringia la ia le a fo le fata mo enga fo le polatina inole o le talonga la ka peaceful lima wa mo ilava e anua o aunga lava ni fa mo ia o fa kasi umane fitu mas full lima ia morunga ia tanto tulanga talonga le o lakpi e pe o tulanga la na fa tai fo ia i fa ia onga fo i ma uso nei va ne pa ia ma sua fo ia um fai vo ona o le mai sa o lava ia ina ne te o ia se tu la vo ai le o me ala na fai atu ona le nau ina ia o wane manu o alu fa na o sa mo lu mana malo fa tai yo le tulanga tonu le na le ana fa so mai ai o fiala o le ua fa mautu ma fa mausali pe u fa pertani o confirm ni so vaenga o masata to tu o le tu fa ile aso ma le aso ve so tas ile tulanga foi le lo ile pulenga le yungi la pisa mo ini por kalami ia pele ongi selengi ni fofuanga e fa nga solo itu le foi la mo mai la le tali mo sali o le tali la le afuanga le ka ko sevens wala nga o fitu le matua le malo lo na por kalami i masina te tasi pon so no ia le fa ya nga mar fa nga o se furu lima ia pe mo ia fo o tau le ia mo tau fo la ona ave ma vai ngai mo mana tuna tu ia ile pulenga le tatu yungi la kapi pe fa fe ona to tau fa maite ma to fa malo si au le tulanga le suma lima o le wo ma fa wa u le tulanga fo i wa ma fa so ma ia au uso nei tu lo so tulanga to fio lo mo tumo o ke ma fa wa o pro ke ken milionga lenka ko fa so version kengi por ese parte le lei play yang ai le aki nga inga o aula kapia i ku malo awa a fuar fa so mai fa ya onga ya sului fata e kangia i lima le kausu enga o selingi e mawai ngai alongi ai ora o fa kai mo muari au muari ma fa kai siti so le ora em fa fa kai le lo mo ku mo ora mo wa ngai alongi di angai ka mai ki fu i la e ave o se mea e le o
pa ufua lo wafu dingi I to tonu wa ia Whawhkai siaka. O le mangai o kako whaolongo ko sao no me ia le uso I me Samoa. Pei whenga Samoa fo I o mea kongoa ia o le I kako kakalongo ako. E whamalo ko le ilungi laka pia Samoa. Polo pia Samoa ko sai fo I mangalu ngolo whai. Ia o ka ua o kako whaolongo ako I le feedback le mai coaches o kalapungi. Ia o ingala fau kulanga me ka un fai moranga I luma. Ia le isi mengo maua a fai le full lima ngal fa vai aso ka penga. Po mangko I sango ngala usa. Ia fa vai aso. Ele lava. Fa vai aso. How can you if I think of physical competition fa vai aso a mangsa mo mal ka penga ngal me I kausanga ako. Me vola ngala sa ngo sa o meanga I ngai uso ia longo vinga ngal penga nga fai fa ka un. No mo vle ko verifico. O ia kia ula le alo mavo fau e fa kai ko ia mulianga wa la isa mo mulianga o ngai ia fu la ke lo la ke le ngai ia push ia ngai ia fai walo fa mulianga o e coach service pa wal men mavo mulianga o wa ngai me fai ia push ale I po kala me ngai fiko la work al full lima ia kan como ngala kan pa u ia ki ma ia ele vai venga ka kalango ia la ungi ma me avika I ka mai ki ma kala pu me vai pa le se por kala me mai mai le ungi fai ka penga inga fai a unga ma al commit ne ko fa un longo ia ku pe mo mai la ko prices fiku ia ko ngo fole fai a ngo ko fai ni me ave ku ka mai ki ile va pen ko kongi anga ngi me fu le fai fa ele ka ki no se ngai ai ranga ele fai ngo fie ngal ngal fai a unga ma kulang ia va penga fu ia va palinga me ngai al fu fa na Alo Aumua. Yo ole tulanga na ele va pe fo le o se tauto te fa se alta tu yung pia ya va tu fo fa malo fo ya na to al fesili. A fa yo lo le leo na totongi tanto la to lo fa nga runga tono li. Yo ta fo la mo kwa I develop le la pi a war mele ya ele ko. Ya le fesili ngia ya le. Le fesili ngia le a fo le atina inole. Ole o talonga la pi es fuli ma ya tato. Ya atu o tu fo se situ. O le mai tau. O la develop lava kalapu ya la ko ko fiku. Inga ele o ye ya la se ya tu fo la ye le tatu mon samo. Pe on sa no Toleafoa. E va tu fa malo mal fa tai fo ile. Fionga muliang. Yo no ye fo itinu. A ese tau o tu langa la. I le o tatu atu vo la o fa fonga mai. Ye sia ngani tu fo po kala. O nei me uma. O le tau la inga fo no ta inga le sports tano. Manu ia o alo mafana ia ele ngata fo ili ia o tamai tai fo ma lo fa tai o le o te maua tala ia o tamai reita ia le alu tato pokala me o le nei ia o te roa ia le fionga le culture sevens ia le ia mo le ngatele brandly ma ia ai o le ale afaina le ona o te lo pisi ni si o tulang ai na tau nau lo fo ina emotional vano lu ngol tanto pokala me nei me se fo se update ia mafufuanga fa tatu te tofitu ai o ta o tole le level tatu te tofitu ai tatu te le se e atu inisio vaenga si o le ono le tatu te fo lu fa nga solo ia le talai no talonga le South Pacific Games le fa tolu ina fo I Solomona ia te le tatu auro masi atu le o tau mate fo ia le tapenanga tamafana mo Samoa ia e ono momone tatu pine be telefone tatu pine aulo ia o pine siliva pine apa mea e ono mo le toer ma tu fa malo fa yanga ia le toer faiva ia le tatu au afiliti atoa a me se fo au taalo o au matu langa o taalo ia sanga yale ai o le tai o to mana e fia ve fo le ia vanoa Toleafoa ma Aumua e fia fa ftai ai le kalapua malisi au gilani ia wale sa fio mai le fio nga le malu tai se mo malu mali kalapua malo se mali mori fa malo no fio nga prestine sui prestine fa lo tusi ia o lo fono fa tama wa uma lava vaenga tulanga tofi mai se o le lava lo le maftanga malisi fiele kamisanga mana ia tele ele I avea le fa le tonu o le tau na tau fia ai le matango fio ia o tulanga foi ia fa tai foi le company la no sua Radio Samoa ma se foi niso ila tau sa tu mai ale au nanga I mota malawa fai ngo fia foi le tulanga o le isu fokan le o le tatu ngal le fantasia ma mai se avenga ma fa pena mori foi o foi nis company le timana
Ai oi. Ia tainga anga mana manisi lava fo isa wale mau tele ia Pacific Family Health Group. Ia manisi ola to mboli langa fa malo male fa tele ai ole sira volunga ke isa ngo mo rol me le ai si fa ke aku au. Siampingi le au tasi mai salafa. Mon. Ma alo tamoli. Tamauli. Ka ole me no walu yo. O ka pua i lo mo tu mo. Yo la ngo wori ole fo ka ku ngana ko manga sei ku mudi aku ia coach fa ka wori o le fenga. Ia man tu foi la o le fenga. E lo pito ia fenga. Ia ai o kiri ro fo se maria ro ko ruari. Io lei fa ku kiri ro ya o va pe u nga lo pongsa ke o mamla mangi fa nga mo kol pongsa tato le lo te fa malo le una malo di se la fa lo ki mori al wa le minga la le la utala le te fa le fe ai al mira le se ka ko ngo America ko por kala me di o le ko mi o yo al kong ma ai nga kong ngai lo al ma ala ko au fia ka usanga ngo le fa champini le tolo tamauli to tamauli champini tai to fitasia ai kilo no utile mera ya po ye ma lo ka longa le nga sa ave foi la longo se ma to lion io me lauli lion wa ka aro mai ngai la au ye lu fa ku ro la u fa ya wa ya malo e ave ya ila lo to ato pe malo ya lauli lion ngai o ka ole ute na o fa nga me ai a malo fo si au tasi mai sa va se wa fai kau ngai pa wala le kulanga fa le ko so la umama o Samoa ipu ya ole fai sina tal fo ese le mana yo talonga ui fa fo il timu ngoma tu lampe na ta tonu fo tim salo tau fo le ole tau oi plan ya manga o si au e ka alo ya o tu langa no mai tau ino ole manga i ole mo lungo kick off oina le talonga la le tamauli ma le au le pipi le sa semifano le PPE bro ia le kalo mele kali o Michael Jones ia oina le auna auna pe mix ia ole aula na lan fai makua i pit la vai e tamauli i kick off ia ele ngakala nga mo la vai tamauli le ia ai mo la vai au le ia se polo e pe o tulanga na mana ia tele wa dus pulo no lufu fa ia ale ole afole ole le leila le faingo kick off ia tamo le ngala ko pitinga ia la au marisi e sa ke fo il fa nga tamo le polo o tele ia ina suenga champignon wa timu lo sa lo ai ngo sa mo lo mo kingo e malo tamo ni ile lionga o no o tilo na au lionga la ko semifan e fai asi la ko le le speed la ngo sa mo lo mo kingo o le speed la malo ia tamo no macam le final o sa mo baka ko fali na matua ngai le ma fo ma to fale bre malai o sa no mo baka kwai final ta longa Aumua e ia nga mo escola udi io na matua fina wale ta longa o ai te mi muri matua fina wal final le ia ai ono tato te mi wa uma fa malo tu au ia fa sa ko ma fo au ia na mlanga mai Samoa au fa moso mas ta ko paki mo fa moso Samoa ole au mali Samoa ole mo tu mua ole au tolo tamauli au siumu au sa talo sa talo ite ia o misi Vaega io na ia o tato au nei New Zealand vaia a Hawke's Bay o la vai o toma ia me se fo io au mana au fo ia fiki makonga malisia pa maru lua tu inisi o au tamasi wa afa pe wale wa fia tu le matu tala ele o lino le silfanga le tu fa tele la ile atina ina le talonga o la fisi muri ka ko fa mai ro langa ngai facility nga ku elo loma mo le songa le tai mo e lo fali sai ai se kai mi ho ile ki ka u fa au fu ini talong fa ku ia vai o ko popule ni singa me o uma au kai mi e lo fali wai ore upuangi e la foi lo fali fa au
o fefeanga ho le ngala ngonga o ai sa tupu fo ile na mea mvena tau sau no mai i lo fa mau ni lo fionga Toleafoa ia o le sili lo fali ia sau lo fali fa au le ai ia wai nga me ia sau le ia pe o ai ngai ngai au kor fo ile le ke kausi la fio wa sasi pi wa idwa o se ya mo ya ka no ngai fa pe ai o ke lo fali ia mo kingoa ia pe ke mo karo you have to be ahead the car. Kulang on me fo e langa mo luinga nga fam kalanga kam fo ia wong is complain. How decision for ia on the spot la. If I ka fo ile nga kala lo fit, ile lo ma fo fau. Le lo mo po nga ke le sa fo kalo. Le lo me ai me uma. Yeah. Te tu sa ro mas te ho sa ne le sa. Ka ile le vai. The number one referee. Al me ia penga va. Sen ma ia on me fingo walu ke lo foli. O ka o ia ma nga ia ile nga ka alo. Asi o ka lo ka kulo nga ko ke lo foli ingal ko sul ka nga. Lo foli ingal ko sul fal 7 sa. Pe foi ile nga ka o your man in the middle. Ia I lo le leia o le fa mo ka longa ma le le ma langa ka longa o lo yo dim Aumua o la fisiria o fu e ke kari ko winga re kari le kari ngai I longa o langa lo fa di ele fa au ke le kari ko ngai o lo ko fisiria ku ia pe sa fe fe ngai ke o pong sa nga ma ka sa pe sa singo fa sa ko fa fe fe ngai ke o fa si o wala ngo MacBook la fali so se au pe fai mai o ai le au ke la fa ya ai malisi me lo ai kam ka alo o le asa o lo ko yo na me na ma vo ngami a se me va pe ke ma vo fo kam ka alo mal me e ke me o wi di fai le ka ke la kam ka alo ya ya ave me yes ref kwa ko vai ka lo fo di fa ku lunga ku e kine ka upe oro faria ka maro le ma wai na liu me alo ku fa ka pula ke mi o so me o ia kine fe me va lunga o ska ya nga ya ma nga ia ngi me lo foli me ma u tanga fa pe ke lo foli wali ke lu ka ngo me ke lo foli ya ma nga ia ka o na fa it's never too late sau ka fua sau ka fua o tau lunga man to pokara me ne fa ngona fiafi pa te tele lo mai mo nga Samoa yo te tau me so lu ba ya so ya me fio nga ya Aumua nga te foi le fio nga Toleafoa ai se na manga o to mari la fo nga ba te yo tai Samoa la mai fa tu ile nei ba